Misa ya maragane ahari Nyamutanga Cathedral yayebemberuisha abepiskopi rambati bino mugisha owashobora kwera izobe ekereziyo munsi yona ya kuzokuzarwa kw'amasakaramentu abero makuru erya Eucharistia hamwe n'erya ordini agarukore kukurahanga yakunzira bikerezo burenge nawe tuzuma izoba no kwera tumi aho bari kama yakira mama bago kutugeza musime kandi ushabe amatwangiye kana tenze kubasa nanukunda nanukwehayo nabasabandi Isha abepiskopi yagirangwa hacaciro y'amaragane yezo kunabisa abatume b'ebigere kakaba kariya kamanyiso ka rukundo okwegara hansi no kundangwa abatume bebezubwe umucunguzi umurokozi mbweni wagero dirota uze kuba umurokozi uze kuba umucunguzi uze kuba umunasa w'ibigeri umuhereza wawe amugama atekereza yagirangu nawo kunabisa bikereze bigere nakamanyiso ko buhereza kandi ngo buri umushimire ko buhereza bwe kurungi nakunabisaba abantu bigere yabitashimire kwa ninafu kongera kubantu reka ubuhereza bwitu no umurimo witu umuga bwitu ubutumwa bwitu no kuhereza kandi kuhereza bajyabe ngo wunga reka rohereza bona yasima sacerdote mu itwarira bw'imirimo y'abarokora na munongo mbyengereza no mbyobuegese atabana ba minister abantu banyamba commission abantu bakabumara bali ahanye n'ubundi bwa ugere amasisho sa nawe cyangwa se dotwani mbasime kandi mbasima Misa ya maragane niyo rukutandika katungutunga Pasika cyete Easter Triduum aho ekereziya rukwijuka amabanga go kubonabonesa ubwaho kufamwe no kuzoka kwa Yesu Kristo kandi hamwe rwa miseji ekereziyo munsi yona neija kuzomu kaceceko okusyarwa mukago muciro barashome misa yo kubanza yo kuzoka kwa Yesu Kristo ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.